Ega yo morokigwa Jupiter Abuga kurwase kenyoro kia masobeti sublocation ya Rioga ensemo ye bunge yo ya Gitutu Masaba imenyamira konyora chipoint 59 kurwase eskuru ya Mag asogo eta ma yegiredi ya kianda KJSA nigo bona beire hatari no bokonyi bonde bwensi bogosoma se skuru ya Banyaruka ya Nyabururu. Abuga nigo bono huyo siretie ise na boigo ngina huyo mete no muchando bobongo niga esokire na gusaba sirwe ne school fees ne bintu binde bigana ile kwegenderia se chisemi ya so ase skuru yo kwegenderia se emiroberio ya ankyo. Mimi naitwa Jupiter Abuga. Nilifanya kutoka Max grade 9 nilikuwa kwa point. Mamangu ana kitu maskini. Tunalala njia, babangu alikufa Katwasi. Nilitoa Nyabururu National School, sijaenda, wengine wameenda. Nasikia vibaya kwa sababu wengine wameenda, mimi bado sijaenda. Tafadhali nisaidieni. Maisha ni magumu hapa yenye tuende shule na watu wanateseka tu. Nilisema acha nisome kwa bidii nikuje kusaidia mamangu nikuwe msaji. Nikafanya bidii shule. Mkinisaidia nisome, nitasaidia wazazi wangu nikuwa msaji, mzazi wangu nikuwa msaji. Na pia Mungu atawabariki. Maria tangu rukini kuondoka kama mama. Msaga tamu mwana yo kara na abachi te ga na arenga bora kina buja ise Nairobi arenga korera akanyora chan na wata arega sinkia sana ora koni mega tambari ngwataka Wana kera nyara cha kunyara mbara kura na muti nina gachandika ntwa sikirikana na wana baba mente kitu abasaraire matokoni teruso mnani no amenye tegaire no to kore makwaye no to kore kibarua bora gireria bana no aki tari mogenya school family tangu kurado kakibonso cy'umusika mani mwana n'uyu mungu mwitoka Nyabururu katuma abana bakazana ndini 2016 agasira akabatiga bana baketu batemira kubakona mwana yakeranya utandika tari kunya ranking ngasanga mwira max yangu kwa n'umuntu max yakamwira akirwa ni akanyora max 64 point akarangira Nyabururu National mwana sengizo bole muri byenga wasimina kitoko muri school nari kubuli mu kicheruche atuanja tokonya na gavana sipasa chikuru yego na kitero bwaterane akwa tokonya rumano ikirani ndoto yae beti yoga sub location ya moni location yesime ward Gitutu Masaba Nyamira county aigambo ane mosobeti omwana oyo gaiga yare omumuro minto iga etabia asingi tatu mwabona akwete agatika mamu mwabatari akiri bya igo nabwato boremeru bwo koigwa bwo bongo Wale na usaba baisimiwa baitu mheshimiwa Jerusha Momanyi, mheshimiwa Grave Gisairo, mheshimiwa Shadrack Mose, mheshimiwa Honorable Nyaribo, moko ni umwana oyo